sanibona Nyana Productions sithi asizwe nje umfowethu ukuthi uright ufike kahle ngapha ijourney yakhe ibe safe and then siyabona ukuthi khona siphathele kona kusho ukuthi nje uzobe sesichazela asinankinga nalo wakuphethe ngoba vele siyabona ukuthi umfowethu waphusha kakhulu imicimbi yamaskandi akukho la isala khona so uzosichazela nje nalapho futhi ukuthi kungani ekhethe ukuthi aphushe le genre yomusic siyabonga kakhulu mfowethu sicela ukwamukela futhi mntana ngiyaphila siyaphila mfowethu ngoba seshilo ibhodi ke igama uZulu Snack abangazi bangibiza ngebhinqa leSantini ngimele nje wonke amabhinqa lapha eSantini esilungwini namhlanje ngithanda ukujabula ukuthi ngihambe ngaze ngafika la eNtandi ngiyaqala ukuzo experience iNtandi July maskandi experience sifikile nje kusesekuhle kusemnandi manje sigqoke isintu sigqoke nje ubhinqa bethu sigqoke amajonga wethu kunjalo nje bhuti mdala ngiyabonga kakhulu nethuba ukuthi ngikwazi ukungidoza namhlanje. Okay no siyabona kakhulu mfowethu ukuthi kukhona nokuphethe la esifisa ukubona mfowethu asinayo inkinga nakho ngabe yini lezayo ngoba siyazi ukuthi kukhona okuzayo bhuti ke la so appreciate ubhuti mdala umenzi lapha eMnambithi nge-29 za November usikhuphukile wasikhuphula nje siwumnambithi wenza ama-album abamnandi nase sifuna nje ukumnikeza back ukuthi no bhuti siyakwamukela ekhaya homecoming kamenzi enge-29 November ezobe lapha eSettles Park eMnambithi ubhuti nje bengazile ngalokho kodwa sengiyakudlulisa nje ukuthi hayi sicela nje ukuthi idlulise nababukeli ekhaya ukuthi osemnambithi nje asondele ngomningi babo kodwa ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe khona namhlanje la eNtandi. Yeah no mfowethu sokwenza sure ukuthi samsupport umfowethu amava akhe siyawazi kakhulu umfowethu izinga lamaskandi ulifake ngisho nabantwini abakade bengawulandeli umaskandi indlela umusic awushaya ngayo ayigxilile kakhulu ekutheni ungabe ukuthi ulandela umaskandi kuphela kuzolandela siyabona futhi lapha icompetition ukuthi ezazibambene kahle nomfokanala sibonge futhi mfowethu ukuthi kukona konke okwenzeka akubanga khona okubathintayo ukuthi bagcine nabo sebenambanambani ukuthi icompetition ime ngalendlela ime ngayo nje ekungenzeka mhlawumbe ukuthi ke fisa ukwazi ukuthi abafisa ukungena mhlawumbe njengane media ke ngibuzela ku site lethu kukhona nengihlelile mhlawumbe ukuthi kukhona indaba zama accreditation ayoba khona azovulwa nini ukuze sikwazi ukulungisa into efana nalezo so sifaka ngama social media kusazokumenywa nabantu ku social media for i-media briefing sizobiza bonke nje abantu abakwazi ukuthi befike njengani bobhuti nizokwazi nishuthe nisipromothele nathi nisiphushele ngoba nathi umcimbi noma abantu abahlela umcimbi abakwazi ukwenza ngaphandle kweni nini nifaka amagama nifaka umlomo kuwonke umuntu ongaphandle so yini enibaluleke kakhulu kudlula wonke umuntu ngoba i-media is very important to wonke umuntu mase nje ku-media briefing sibiza wonke umuntu nobhuti umenzi uzomemezela ku Facebook uzomemezela ku TikTok uzomemezela konke la kuxhunyelwa khona ukuthi fikani bafethu nizosupport into esiyenzayo enhle ubhuti kuye wathinta la competition obhuti awuxabene basasebenzisana naje abantu abaningi bafuna ulimit ukumbona eMnambithi ngalolo suku uyeza naye sisazomcela sisazokhuphisana naye nje basemsana obhuti kusesemnandi saphusha nje umaskandi ngendlela eright nokuthi nje siuphakamisile umaskandi sawuphakamisa uZulu so umaskandi usungena yonke indawo nasegoli ungenile endaweni obona ukuthi isilungu kodwa ungena umaskandi nani nini bobhuti abadala esiphushayo no siyabonga kakhulu mfowethu isimo efana naleso and sofakazi lapho sibonile kade siye lapha yo celebrate ukuwina kwakhe iQuantum umfowethu basebenzisana ngendlela enhle kakhulu siphinde sababona futhi kade bendawonye lapha enkandla kulomcimbi lo wajive futhi sabona nje ukuthi hayi bafowethu abantu abakhuluma kabi cha eyabo leyo ndaba bona bayingene le singakufakaza lokho mfowethu no siyabonga kakhulu mfowethu sizokwenza sure ukuthi umcimbi mfowethu siyawuphusha sobe sikhona futhi ngosuku lomcimbi abafundi nje bonke ababemedia bazobe bekhona mfowethu. Ngiyabonga kakhulu futhi mntana. Okay siyabonga kakhulu. Nyana production mfowethu hayi ngihlezi kusendela izithombe lapha ushaye nje futhi usushaya ugijima mhlawumbe usukuphethe umjovo kwesinye isandla siyabonga kakhulu. Danke mfowethu. Okay.